Ассаламу алейкум, азиз телесерджілер. Күннің әсаса деселеріне хабарлер информацион тақымы екінші азыр. Студияда мен Фадиме Сейт Мамут чалышам. Ve бүгін бойлы мәліматлар хабарлер программамызда тақдим етілі. Америка Қошма Штатлары Суриеде чоқ yıllar devam etken ziddiyetke ilki kere kütlevi raketa uruvunu yaptı. Ахмеджи çöründe belli Kırım Tatar İçtimai Siyasi Erbabı Kırım ve Şark Avrupa'nın birinci musulmanlar muftisi Numan Çelebi-Cihan'a bağışlanған hatıra taxta koyuldu. Mazınka koyunda Arbi Komissariyatı xadimlerinin күні arfesinde tantanalı tedbir olup geçti. Ахмечит rayonunun zaksında İslam dini boyunca balağa at koymak adetini kırsettiler. Bu vetiger vakalarını bizim yayınımızda seyir etiniz. Suriye'de çok yıllar devam etken ziddiyetke Amerika Koşma Ştatları tarafından ilki kere Cumhuriyet'nin VVS aviabazasına kütlevi raketa uruvu yapıldı. Avia uruvdan son yangın başlandı, neticede birkaç insan zarar gördü. Hakimiyet vekillerinde ne kadar insan zarar gördü ve ne kadar helak olğanı haqda malumat da yok. Keçe belli oldu ki bazadan yakın yerde yerleşken köyde tinçlik sever sakinler vefat etti. Amerikalı taraf bergen malumatga binaen aviabazada Rusiyeli arbiylerinin bulunması da mümkün. Rusya Prezidenti Vladimir Putin ise Amerika tarafından Suriye'de yapılgan uruvnu müstakil devletke karşı tecavüz yani agresiya ile yanaştı de bildirdi memleket başının matbuat katibi Dmitry Peskov. Suriye'ye karşı yapılgan avia uruv Rusya ve Amerika arasındaki münasebetlerini keterleştiriyor de bildirdi Rusya'nın çetel işler boyunca naziri Sergey Lavrov. Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek öz nevbetinde Amerika Koşma Ştatları Suriye aviabazasına yapılgan uruvlar ile özünün tecavüz mahiyetini gösterdi. İnsaniyetlikке ve insanseverlikke çağırgan memleket o şahsi istegiyle müstakil devletke uruv yollamaz, dey o. Rusya Mudafaa Nazirliğinin vekili General-Mayor Igor Konashenkov aytganına göre Amerika Koşma Ştatları tarafından Suriye'ye karşı 23 raketa yollanıldı. Rusya tarafından Suriye'ye yardım göstermek için bütün kuvvetler yollanılacak. Sankt-Peterburg'da olup geçken patlavda qabatlanğan da 8 insanını yakaladılar. Jinayi işinin çerçevesinde 8 insan apske alındı. Olar içinde da bir kadın бар edi. Dedi Tədqiqat Komitetinin resmi vekili Svetlana Petrenko. Tintuv devamında qabatlanğanlarda patlav aletini taptılar. O tıpkı Plaşet Vastaniya stansiyasında patlagan bomba gibi edi. Stockholm şehrinin merkezinde yük maşinası insan topluluğuna kelip urdu. Neticede en azından 3 insan helak oldu. Bu vaqta İsveççi radyosu haberdar etti. Polis xadimleri ise 2 insan ölgeni haqda bildirdiler. Çoxusu yaralandı. Şahatlar yüzlerinin insanlar zarar görgenleri haqda bildirdiler. Aprelning 5'inde federal kanunga doğrultuvlar kirsetildi. Bu doğrultuvlar Kırım sakinlerine Rusya Federasyasının gражданлыгını sadeleştirilgen şekilde almağa imkan yaratan. Evvelden ise gражданлыгını almak Kırım sakinleri için kıyın edi. Onlar çok meselelerine rast ekeleyediler. Endi gражданлык vesikanı algan son sakinler Rusya Federasyası gражданлары olarak öz hukuklarını yerine getirmege olacaklar. Uriya Ахмедова ailesi ile 3 yıl devamında Sudak şehrinde yaşay. Ama hala da onun gражданlığı yok. Ömür arkadaşı ikinci grupa sakatı nifaka almay. Balları ise bedava tahsil ve tıbbi yardımını elde etip olamaylar. İşke kirmekde çareleri yok. Kanunga danışmeler kirsetilgen haberini işitken son Uriya hanım pek kuvandı. Kanun elbette pek emniyetlidir. Tek bizim halkımızga değil de episi reabilitirlengen insanlar için de gerekli. Benim ömür arkadaşım 2 grupa sakatı. 2013 seneden beri nefaka alıp olamay. Kızlarım çalışmay, benim nefakam bir şeyge yetmey. Sudak şehri milletler ara münasebetler boyunca bölüğünün baş mütehassısı Ruslan Süleymanov Ahmedovlar ailesinin vaziyetini izarette tuta. O kaydetti ki kabul edilgen kanun ailege gражданlık meselesini kısa müddet içinde çizmege imkan verir. Семья Ахмедовых попала действительно в непростую ситуацию. Ахмедовлар ailesi kıyın vaziyette bulunalar ama kanun kabul edildi. Biz ümit etemiz ki yakın vakitlerde gражданlık meselesi çizilir. İçtimai төлевlerine kullanıp nefaka da verilir. Asibe Cemileva Özbekistan'dan Kırım'a 2014 senesi koşup geldi. Çok insanlar gibi o da gражданlık alu meselesine rast geldi. Kanun kabul edildi dep haberdar olduk. Bizim mebusumuz Ruslan Balbek büyük iş yaptı. Biz pek kuvandık. Endi Osyana vatanımızda yaşamak imkanımız var. Rusya prezidenti bizim vaziyetimizni anladı. Biz ona çok teşekkürler bildiremiz.
Эльмира Османова да Русия Федерация гражданлығы yok. Şu себептен өз evini resmileştirip olamay. 2013 seneden başlap 5 balalı Эльмира ханымда bu en esas sualdır. Bu mesele çözülür деп umut ете. До конца мы надеялись. Біз бұл қанун қабыл етілежек деп умут етейдік. Сергей Аксеновға, Руслан Бальбекке біз тешекірлер білдіреміз. Пек чоқ қувандық. Енді біздің меселелеріміз чезілежек. Қабыл етілген қанун тек Қырым сәкенлері гражданлық алу меселесіні дегілді. Өзен аватынына қайтмаға ниет еткен инсанлардың меселесіні чизмек ярдым етер. Султания Истакаева, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Бүгін Ахмезжит шерінде белі Қырым татар ичтимаи сияси эрбабы Қырым ве Шарқ Авропаның бірінші мұсылманлар муфтисі Номан Челебеджиханға бағышланған хатыра тақта қойылды. Бұл мемориал тақтаны Қырым муфтисі Аджимир Али Аблаев ве Қырым Муиндислік педагогика университетінің тесисшісі Февзи Якубов ачтылар. Тәфсилатлар біздің левхамызда. Чехова егірім соқағында Номан Челебеджихан хатырасына тантаналы сурете тақта қойылды. Мында Қырым, Литвания, Полония, Русия мұсылманларының бірінші муфтисіве Қырым халық жұмхуриеті үкіметінің бірінші рейсі чалышты. 1917 сенесінің апрелінің 7-сінде бірінші олып кечкен құрылтай вақтында Қырым мұсылман комитетінің яратылығы ақта қарар қабыл етілді. Қырым татар халқының мешур ұғлу Қырымның эпосы халықларыны бірлешмеге тырышайды. Yazık ki Номан Челебеджихан'ın adına bütün dünyaya nam veren bir insanın adına bir batılım kurulması, ben size sorayım. Bugün Kırım Tatar milleti yukuda, uyumadadır. Ama bugün uyanacak, gözünü açacak, diyecek ki bizler için felaket demiş ya. Bugün bir gecenin içinde bütün sistem değişti, devlet değişti. Millet bunun farkına varamıyor. Номан Челебеджихан'ın adına batalyon kurulmuş. Düşünebilirsiniz mi efendiler? Ne demek bu? Ama biraz vakit geçecek, yıllar geçecek, insan böyle bir akılını toparlayacak, her şeyi deniştikten sonra. Bizim 30 yıllık bir trafamız var idi, Ukrayna'da yaşadık. O trafalar kapandı, bugün Rusya'da başka bir yolların içinde. Herkes alışacak, çalışacak, karışacak. O zaman anlayacak. Acaba niye böyle yaptılar bizim başlıklarımız diye? O zaman düşünceye dalacaksınız, düşünecekler millet olarak. Bugün bunu kimse farkına değil. Bazısı böyle yapay, bazısı güzeldi, bazısı yaramaydı. Ama esas bir vakit geçtikten sonra millet bunu anlayacak. Ama diyecek ki felaket. Бұл күчік бинанын бұйық тарихы бар. Чешет сенелерді мұнда Таврия Магометан дини идариясы вақтын жақырым идария комитеті ве аты Милет газетасының нешірі ерлештірді. Бүгін Номан Челебеджихан ақта чоқ сөз айтылды. Хатыра тәдбір тарихи медени асабалығының музейінде девам етті. Мұнда муфтият Қырым үкімет векілері ве Қырым татар зиялылар топландылар. Yaşlar içeride var. Челебеджихан Türkiye'de okudu. Kayıt gelip Kırım'a geldi. Espralı Avrupa'na aylanıp geldi. Kırım'a kayıt geldi. Çobanzade Avrupa'na aylanıp geldi. Kırım'a kayıt geldi. Milletini sevmek için bunu her daim yürekli olmak gerek mi? Ben sevmem. Demek gerek onda bir işlerimiz ki biz özümüzün Kırım'ımızda, özümüzün devletimizde belki en gözge gördüğü insanlar olmalı. Халқымыз үшін Номан Челебеджихан шахсиеті бұйық рөліні ойнай. О бірінші ғұрылтайы тішкіл еткенлерден бірісі. Оның шиыры ант еткенмен біздің халқымыз үшін гимн кібі құлана. Оның әрбір сөзі, әрбір инсаны жанында яшай. Нариман Тарсинова, Энвер Умшевич, Милет үшін. Ахмезжит районының Мазынка көйінде Арби комиссарияты хадимлерінің күні арфесінде тантаналы тедбір олып кешті. Русияда ресми оларақ байрам 11-ші кере өткерілі. Тедбірінің тарихы та ұзақ 1918 сенесіне кетті. Бұл вақыт халық комиссарлары комиссариятларының қайд етілуі адлы декретні тесис еттілер. Бұл күн қанун бойынша Арби комиссариятларының яратылу күні деп сайла. Мемлекет қорчалайжыларының ішлері ақында мұхбиріміз Айшы Шулакова тариф еті. Бұл сене Арби комиссариатлар структурасы 99 йылығыны қайдетежек. Бұл байрамны Арби комиссариатларының қызметчілері қайдетмектелер. Олар арасында эм yolbaşçılar, эм тибей, эм де ярдым көстерген инсанлардыр. Те люди, которые сегодня сидят здесь, я желаю, чтобы вы в этом коллективе укрепились и считали эту профессию очень важной, любимой, чтобы на работу вы шли всегда с хорошим настроением, несмотря на то, что работа очень тяжелая.
праздником, дорогие друзья, здоровья, счастья, благополучия. Байрам Ахмежит район мемориятының Вемазынка кой шурасының yolбашчылары тарафындан тешкил олынды. Аскерлик комиссариатлар için концерт азырланды. Ахмежит районының иджади такымлары ватан курчыларны мирахлы программа ile хайырладылар. Санада яш артистлер oyunlar төшеділер ве ватан первер йырларны ижра еттілер. Ахмежит район военкоматының en рахбетлі хадимлерны юксек мутихассыслық için фахри ярлыклар ile mükafatladılar. Работа очень интересная. В основном это поддержание жизнедеятельности военного комиссариата. Вот. Ну и хочу тоже поздравить коллег своих, не только нашего Симферопольского района, но и других военных комиссариатов по всему Крыму. От всего сердца поздравляю своих сотрудников, своих коллег по работе. Желаю трудовых успехов в служебной деятельности, в личной жизни. С праздником! Аман-аман 100 yılını tolduracak asker komisariatı Арбийны яратуы венгишафы ile sık bağlı. Olar devletimizin korçalavına büyük hisse koşmağa devam ettiler. Kırım Cumhuriyeti Ahmedjit rayonunun Arbiy комиссары yedek полковнигі Олег Стрюков öz işi hakkında tarif etti. Идет кропотливая работа. Это переучет граждан, пребывающих в запасе. Это учет и постановка на первичный воинский учет до призывной молодежи. Ну и, естественно, мероприятия призыва весна и осень каждого года. Вот у нас с 1 апреля на основании указа президента начался весенний призыв. Молодежь истосковалась по армии и по нормальному исполнению своего гражданского долга. Ведь это очередная ступенька в предстоящий долгий жизненный путь каждого молодого человека. Ахмежит районының аскерлікке чағырып бөлігінің ребері Назим Менумеров балалықтан Арбийге өміріні бағышламақ арзу етті еді. Айта ки, ішіні пек бегене. Назим бейнің оғылары да бабасы кібі аскерлікке барып, аятыны ваттанның корчалавына бағышламаға істейлер. Старший сын у меня очень серьезно к этому относится. Он спортсмен, он хочет поступать в Рязанскую высшую военную академию ВДВ. А младший также тянется, приходит ко мне на работу, им нравится форма, им нравятся солдаты, танки, все. Так у меня судьба сложилась, что я предпочел не бизнес, как многие уходят, ну, кому-то надо родину защищать. Вот. Не жалею. Kaydetmek керек ki aprelinin bir günden Rusya Federasyasının episi regionlarında askerlikке çağıruf kampanyası başlandı. Ahmedjit rayonunda endi çağıruf günü da kaydetildi. Voyenkomat vekillerinin aytkanına göre devletke öz borcunu bermek istegenlerinin sayısı gün-günden ep arttı. Ayşe Şulakova, Ramazan Alivapov, Millet için. Бүгін Devlet Milletler Комитетінің әділиежілері Ахмедшит қасабасында невбеттікі әділеви консультацияны кечірділер. Ең чоқысы сәкенлер Русия гражданлығының алуы проблемге раскелгеніні тариф еттілер. Мұхбиріміз София Шукурова Ахмедшит қасабасындан келіп, Левхана азырлады. Ярылғач көйінің сәкені Зайда Сейтхалилова әділеви консультацияға келіп, балалар үшін милли фольклор төгерекні açmaq суалинен мұражат етті. Мы хотим, чтобы детки танцами учились, хотя бы кружок был, чтобы сам преподаватель занимался с детками нашими, внуками, чтобы они хотя бы изучали немножко татарский язык свой, национальный, музыку и культуру. Гражданлық меселесі или Алия Аблаева векеліні Нилюфер Сетмамбетова келділер. Узбекистан ватандашы Нилюфар 2012 сенесі Қырымға келіп, Ақайға чыға. Айледе үч бала бар. Қадын әнді бір қаш ел девамында Русия гражданлықны алып боламай. Белі олды ке о паспорт низамының құлланып қайделеріні бозды. Бұндан сон о кері Узбекистанға қайтмаға мечбур олды. Анда она вақытынша яшамақ үшін десиханы берділер. Қырымға қайтқан сон о кенедір шу проблемлерге раз келді. Приехала с новым образцом узбекистанского паспорта, обратилась нам говорят, что вы только приехали, у вас же новый паспорт выдан в 2016 году, и нам пришлось собирать на РВП документы, в конце февраля на РВП получила. Стали оформлять на детей, чтобы хоть пособие какое-то получить. Ну, на детей нам не оформляет ничего. Юристы посоветовали, подождем, когда мама получит вид на жительство российское. И потом на детей будет
оформлять документы. Сания Хамракулова да гражданлық меселесінің чезілуіне умют кесмей. О 2014 сенесі еді жандан ибарет олған айлесінен берабер ватанға авдет олынды. 3 жылдан зейді хоранта азалары Русия гражданлықны алып оламайлар. У нас в семье 2 пенсионера, которые вот уже 3-й год сидят без пенсии. Не могут получить, так как нет ни вида на жительство, ни гражданства. Дочь моя оканчивает школу, и в результате вот опять же отсутствие гражданства не может, я не знаю, как она будет поступать. Мы узнали, принят закон о упрощенном гражданстве. Мы, конечно, очень обрадовались, мы очень долго ждали этого закона, уже 3-й год, как говорится. И вот в конце концов, наконец-то, очень обрадовались. Благодарим, конечно, очень большое спасибо Бальбеку, Руслану Исмаиловичу, нашему правительству, Путину, Владимиру Владимировичу, что не оставляет наш народ без внимания. Милитлер ара Девлет комитетінің айдеежелері гражданларға олардың суаліне тефсейлер берділер. Прибывшие в Крым кто не смог получить гражданство на сегодняшний день, у них возникают, конечно, социальные затруднения по обучению детей, по здравоохранению. По этим вопросам мы дали им консультацию. Людям, которые обращались по гражданству, мы их информировали о том, что принят закон Российской Федерации по упрощенному методу получения вида на жительство. И подсказали, как им дальше действовать. Ахмечет районун адлеви консультациясына 15-ке яқын инсан yazıldı. Небеттеки консультация нерде olacağını bilmek için bizim haberlerini seyretiniz. Sefiye Şukurova, Edem İsmailov, Millet için. Милитлер ара Девлет комитетінің рейсі Заур Смирнов милли медени мұхтариетлерінің векелері ile құрышты. Олар Токерек Маса черчевесінде апрель 21 күніне бағышланған байрам насыл тарзда кечедегі ақта лaf юрсеттілер. Заур Смирнов халықлар достық евінің мудир муавины Лариса Сакирская ile берабер мұхтариетлерге Русия Федерация президенті Владимир Путиннің репрессия құқыраған халықларының реабилитацияқта емірі имзаланғанның күні насыл кечірілжегі ақында музакере еттілер. Ахмечет районның ЗАГСында махсус тедбір өткермеге қарар алдылар. Олар ЗАГСта ислам дini бойынша балаға ат қоймаға адетіні кірсетмеге ниетленділер. Инсанның аятында баланың дүнияға келмесі аятның ең бақытлы даққалары сайла. Әрбір ана-баба евлядыны дүнияға кетірген сон бұтын мерасимлеріні дин ве халық адетлеріне көре кечірмеге істей. Мевзыны Гүлнара Каримова девам ете. Аллахның емрейлі, пейғамбарымыз сүннетейлі, бүгінде башлап сенің адың Эмине, сенің адың Эмине, сенің адың Эмине. Бала Аллахның бақшышы ве мереметідір. Ат қойып баланың аятында мойын вақиядыр. Ат инсанның шақсының бір қысмыдыр. Оның үшін ислам дінінде бұна бұйық диққат айырыла. Ахмечет районының ЗАГС бөлігінде ilk сефер ат қойыбы ислам діні бойынша кечті. Ilk айле Мустафаевларының қорантасы олды. Мерасимге баланың қорантасы олардың сойсоплары ве Ахмечет баш имамы Леван Абдураманов келді. Бұл ақта yazылған ки бала doğылғаннан соң бабасы адын қоя біле, ама бабасы қоямаса моланы яда имамның евіне чағырып, оң қылағына изан чағырла, сол қылағына иқамет чағырла ве сенің бүгінде башлап Аллахның емреле пейғамбарымыз сүннетеле имам Азам Масибле бүгінде башлап сенің адың бөле бабаң аты бөле, анаң ады бөле деп ады айтыла, яғни ады беріле. Дин тарафтан біздің руф әделдерімізді көре бетте жәмеде япыла, бөле бір ат қою тедбірі. Жәмеде япылса, яда евде бала doğылған евде япылса, да яқшы олар біздің руф әделдерімізге көре. Шариат бойынша баланың ана бабасы 40 күн девамында қызына яда оғлына ат қоймасы керек. Тедбірдің себепчісі Эмине мартның 25-інде доғды. Коранта Кунан көйінде яшай. Эминенің татасы Эвелина қызның адыны сайлаған. Эмине вообще имя. Эмине ады намусул киби тәржіме етілі. Ахайымында келсе, она бойле тарза мерасымны кечірмеге тевсие еткенлер. Ода разы оған. ЗАГС департаменті бұтын Қырым sevgen insanlar ile ayrılmanız adlı акцияны елан еттілер. Бұл акция черчевесінде ЗАГС бөліклері чешет түрлі тедбірлер өткерелер. Акмечет бөлігі бойле тедбір кечірмеге қарар алды. Алып барыжылар Қырым татарларының милли урбаларында еді. Хотим показать, что Қырым чоқ миллетлі олғаныны көстермеге істейіп. Енді бөлігіміз казакларының тедбірлеріні кечірді. Бүгін ise Қырым татар аятыны көстермеге істейміз. Біз чоқ вақыт девамында азырландық. Әлбетте, мерасимны имам ағып барacak. Ахмечет район башының бірінші муавины Анна Шевченко мерасим Гүзел кечкені ақта айтты. Считаем, что это
хорошее мероприятие. Бу пек яхшы мираси. О эписы миллетлерни бирлештире. Эр-бир ана киби мен пек бегендим. Бу адеттин бир сыры тылсымы чизгиси бар. Пейгамберimiz саллаллаху алейхи вассалям айтты ки, эр-бир бала аль-акыка иле баглы. 7-нче күнгө сачны алалар, адыны берелер, ве айванны соялар. Бөреликнен балага 1-нче, 3-нче ве 7-нче күнгө ат коймак мүмкүн. Bundan sonda ана бабасы истеги боюнча. Гүлнара Каримова, Руслан Кахлов, Миллет үчүн. Гүлдесті Қырым-татар ойын ансамблі Москва шерінде олып кешкен «Будущее России» медениет ве санат ярышында иштирак етіп, екінші ерні қазанды. Сечим турлары бұтын Русия бойынша өткеріліп, 159 шерден ярым миллиондан зияды иштиракчыларны бірлештірді. Гүлдесті ансамблінің ижади yolu ақында мұғыбирimiz Лиля Веджат тарифеті. Қырым нам қазанған медениет эрбабы Таджикистандан нам қазанған артист Эльзара Асановның реберлігінде гүлдесті ансамблі фаал суретте инкишаф еті. О тек Қырым ве Русия бойынша дегелді дегер мемлекетлерде де енді белі. Ана ватанға 9-нчы сенелерге қайтып келген сон Эльзара ханым айлы ешіні девам етті деп айтмақ мүмкін. Оның татасы Таджикистандан нам қазанған артист қайтарма ансамблінің беди ребері Ремзия Бакал кебі Эльзара Асанова да гүлдесті адлы ойын ансамбліні тешкіл еті. Бұ сене есе ансамбль өз 24-нчы доған күніні қайт еті. Бүгінгі күнде Эльзара ханым севімлі зенатсыз өз өміріні тасавур етіп оламай. Я люблю свою работу. Мен өз ішімні пек севем. Чүнки бұ тақым әлі енді 24 ел девамында чалышам. Біз 60 ойынларының дүнияға тақдим етеміз. Чешіт миллетлерінің медениеттеріні білеміз. Ама чешіт фестивальдерде тек біздің Қырым-татар ойынларымызны ойнаймыз. Бу ансамбль чешит oyunlarını taqdim etti. 2013 senesinden çet el memleketlerinde iştirak etti ve ana vatanına çeşit mükafatlar ketiri. Kırım-tatar oyunları siz için nasıl emniyet taşı degen so'alini Elzara hanım böyle aytdı. Ну, конечно, наши крымские татарские танцы. Bizim milli oyunlarımız pek güzel, ifadeli. Böyle oyunlarının gönülden oynamak gerek. Çünkü seyirci manasını anlamalı. Қырым Cumhuriyeti Tasıl Ölüm ve Gençler Nazırlığı'nın kol tutuğu ile bu sene Güldeste ansamblı Будущее России medeniyet ve sanat yarışında iştirak etip ikinci yerini kazandı. İştirakçılar aytalar bu galip takımının icadi yolunda büyük rolünü oynay. Я очень гордилась, что мы... Milli oyunumuzni oynaganda yüreğimde gurur duygusu peyda ola. Men de Kırım-tatar halkının bir kısmıdır. Şunun için bizim oyunlarımızны pek sevem. Было очень волнительно. Biz pek hasevetlendik ama neticesi güzel oldu. Biz milli oyunlarımızны bütün dünyaya nümayiş etemiz. Ansambl çeşit oyunlarını hazırlay galiplerini kazanmak için oyuncular ciddi hazırlık görmekteler. Bir oyunu hazırlamak için bütün gayretini vermeye tırışalar. Böyle mükafatlar yaş neslimizdin istidatını gösteriyor. Bu galip en yüksek derecede Güldeste ansamblinin mutaxassisliğini tasdiqlay ve bu ansambl Kırım-tatar medeniyetimizni xalqaro meydanlarda gösteriyor. Liliya Vedjat, Umir Mustafaev, Millet üçün. Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitetinde birinci kere studentler arasında Kyokushinkai karate boyunca Spartakiada olup geçti. Yarışlarda çeşit türlü üniversitetlerden studentler iştirak ettiler. Tafsilatlıca bizim muhabirimiz Muhammed Zikiriyaev bile. Спартакиада Кyokushinkai карате спорт чешетінен оғырашқан қырық спортчыларны бірлештірді. Урышлар тек 2 раунд девамында етті. Чүнки иштиракчылар керек олханы қадар да азырланмадылар. Кырым Mühendislik Pedagogika университетінің проректоры Сервер Джилялов айта ки, бүгін университет чешет түрлі басталар иле бұл спорт чешетіні инкишаф етмеге тырыша. Наши ребята вместе с тем получают уникальную возможность проявить свои способности спортивные и вести активно вести свой досуг на сегодня. Бір спортчы яхшы нәтижелерні көстермек үшін бұтын ғайретлеріні берділер. Селим Умеров екінші ерні қазанды. Селим Фархалы спорт чешетлерінен оғыраша бокс, күреш, амма яқынларда Kyokushinkai карате или мерахланмаға башлады. Занимаюсь этим спортом недавно. Соревнования хорошие, соперники достойные. Спортчылар 60 ve 70 чекі категорияларда көрештілер. Бүгін бөлек кібі ярышлар яш спортчылар үшін яны тәжірибе берген бір бастадыр. Оның нәтижесінде яш инсанлар спорт дүниясы әмде өз достарыны кетіре білелер. Ленур Османов бұл ұрышның esas акемі oldu. Айта ки яш спортчыларға қимет кесмеге еңгілдегіл. Мне больше всего понравилось, что ребята отнеслись серьезно к этому мероприятию. Они все волновались. Сам тот факт, что много человек заявленных, они вчера еще звонили и вчера еще спрашивали, а сегодня они не пришли, говорит о том, что все-таки нервы сдали у кого-то.
Поэтому мужской характер воспитывается здесь, через спорт. И мне приятно, что они растут и вырастают мужчинами. En çok mükafatlarını bu sefer Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversiteti'nin studentleri aldı. Muhammed Zikiriyev, Ruslan Xaxlov, Millet üçün. Şimdilik bolğan malumatlarımız edi. Bizim televizyon takımlarımız yangi malumatlar üzerinde endi çalışmaktalar. Nevbeteki Rus tilindeki çıkacak haberlerini kaçırmanız. Onu meslektaşım Aslan Abibulayev alıp baracak. Men ise sizge evlerinizge daima tek iyi haberler kelgenini tileyim. Sağlıkla kalınız.